Tadi tuh kakinya anak ini. Sa ay pandapati wa ay gamit dia dato namin bilang at tawa ba eh. Oh, di ko sa kanod na pito ano ka ay doon na kumaluyaki pito akar kano kakayadan. Masukon sukak ganyan ano nang asang ko ang aswara ko kadisiti na ira. Aman yang kung kaya mabalbalas lagi kang giginawa sa yung daranaw kaji amin na. Ay do, mabetul-betul yang kung ay sa di ka pamamuwa sa yung daranaw datora pero. Na wadong puman adiyo ka masar ko kay pagpumagulaw na anak ko. Oson, o pudi ubangan san ay daw na makapangsukor ka no kasuguswan na hudalay da apawingin na budadaway niya. Sa katena inatagan siya sulalak ko siya pananaroang kuro ng mga unor sarano ay do swalo asang kadulungan na man makapamagano na ng barabari sa patabata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagian ande umaadlen engay ati au liliwaan na kaiman mangoda ika kasar ka uliwana kaiman panganon na sa aranaw na aming pangano kapaaman maidong pinagdila mga lalano ataw lang sa kaayailan amang ko kaulan sa kail mo aurari ka na sapatan nami kakaraan Sakai tindu usiran na amadait makasa alam Iyali muda ko tawa kadi depan meedar na Lokadi petea na pesuri po nako Unta-unta kasubunga kapangan doaan Kadi na ayan apa ya aku kau ditakaala akayan au mga unar sarana palaya dun matait isino ako panaamaku wa aprensis lain na alin ayaku na lalaku na bisiguon na ako iduon kailan takaduna na pasimba Bagian suka paarap suka muya bukaya adunia iya na so langi ika ini saya pekau lupa Pia kapituaw na pisada apula ausian Adunia na so lupa siya panulaangit Kung tanurong siyo kung tanurong kundiri sama pia ulam Mada itamin dito sa isa uto ay ingat Au so kiniya iruwepon Anay ano nako kaduna na de apuyat giganaatan no limuwa apuna no ri isaki inano niya paman ni imang de pakaraanon maulana Muhammad tigin mana iya so kini toron na anon maulana Muhammad kadua ko talina sangkura yulawan along na isanin dato ko sa dunia ada to ko sa akhirat ini pa ay aku berulang wabarahula tibuni pakaran na aya ini ka apade mga apolisa aparisen na amapia mabuotom kagiso Muhammad ayamiya ka bumbar
Magato sayang tapi ginatara kita berkatalinan kung sa apat pagnesyo ta urata kadua susi ubur ikatay ilaw osoan hindi na ikapaat sa puraakan yun ang nasakura na ininduto na abi sa kung sa asomin ni Ilaya adi ang ulalaanan ula-ulaw manabi ula-ula mga piyam niyapat kudali minatiya biyo unabi ubani ang pakumaata Guni pakaran sa pangadapang ko simbat sa pumay na sa ima ay mo ainin gulalan niyan kaya lima kung mapula o suwa agama kalumbu kan ko no tau ikapipiyagi na awam gunda mam bendera ayako nalala aku Kudung pano budani idono panabiya ko sa banganuan noongan Aya utoa impe di kodong penderaan idono panabiya Patakapuran no kaalo na bukan daw di dako mi pangaruda Niya kabula buala Antang kau di kulangi kamada kal kami ya ikabula busipan na aman Pagkudi nila nakana kataya sa sentiga si puterimu na uray Iya mata ide yang agi siruanaya Pekuduga yang angko katayan di demak ada Tamak yai irai Enai ade ina ai aku wau na lalla aku Na wau pakarano na ino imara agud Ayami iyana aku nuki ipakarano sarra anaw Ayaku na lalaku ina umanga ide eto Isayang usaku do aku do anak kembudu si ika kasarsarana watamang ikila Astiga pero lasi pakarano sarra anaw Do kami pumibulugo kia si patang udu Punggugo kapaguna kasliyan sa kalalakawa makipundurabu ayam Ilalaak isairam Antay nanay no pakaaranot Ba akapupukiawid nanay no pakaraanon Awida anakan na sa aka Baka pagkudaan ni Pakaranon sarana na ubaka di kuparo na pupusain ko sa akam Ubaka di kesorota ina upakaraanon na Dibawa ang usaka na upagareko Ubaka di kesorota ba akan terusyo nga kao Ba ana iya payiroan Saya anak berkurang murami Inaaw na siya ruan na ayo nambo iyami Putri mo na auraya pagkudubayaan ko Inomiya sibuang ka ambosado ko laala Putari mo na uray ka ipatigil sutigil masiniya mapangsab Katawa niya na maantangan na uda sa iya Rawa otu oasia lepa omiga Ino se eka bugatan na isa ko diendo agan Pumapa na te ilalagun na amanong kisiro te ari Ay pandupateo wa idusiti ay sa adili pendua duguam Ladi ba iya labiya dili pendera ino na baya labiya gaot Aw inara ay ka ito Aw madi ingat mata idenat na wiran na pinday teka masa kawa maado daw udah sa isi eropora isa ko diten nongan kararano na corona ina upaguri ikuwa ikeres talabuya ubab monitore inano na kumpamana ina usiru paain pakagay anak ang koroon ni usolo po diya iniyo Dua kembudaan di nga asikilat-kilat saranaw Ito ama udah kilat Bisa sarang iyo ko mga unor saranaw Ayamiyan nagburuti pakaran saranaw Inauwi ka kaasarna Katan si sari minina tamang ibibiya ante Papalay ide ko
ka ina wa pagri ko ay pandapatio anu na akan peman ka pendera iya nakwo nasiron o pai ba na ohane sete ano na naka pumana pangkat siro sikas ameka arina ya adin na awa pensi sai arim ele nak usaka asiro sibin tangkada adik ukurawan naki mesaudi abu seni ya amma ikilala taun panagdamani abu seni yam kagi biga ngatawa unan nakam aman na unasiru itao dari dia isa arona anau kagi dinde agan dari daya sanduaruna nakun sirun nain ai pandu paati wa aputari biya anti ayaranu goraka aputari biya anti cari kediga kewaka alboka pemberati mabareng dingaku ka aputari biya anti irari ka pemasak yewa siru wa ayam kagi ami ilean lambe ananaya auna konsian ona aya ya bawa pangkati kakaya dun mi pandua adua pangkati kakaya aduna tanan tado mamikira ona ya boya abo mugu tano kedingan ona naya konsian ona ya boya abo dari kang de ana abu sadusan la ana gena nakwo ono kaya anu au na anna au pangkati ikam beluan amai karina ayak na kararanu na akurun ya buparhana mutawirasan la ala na unawan tu na umu arhama nyari deraku bisa na au mau orang hai ama au desa iwan tuli nada atora parwau de besa presidente eno wa itano obika inoromian de ye besa presidente kamakiti lala taon panag jaman ni Iran so di ngayo yang kakari bilang atau nakuau na Iran apa erod na anun nakampaman na ulablay pag-iwan pura aya manoke iwan pa aibat tumiluan uwa isa ko didaag na di ko pagkaubaan na pangkatiwan pa aib Presisano ni mo sa butami penyeng isya Baiya pikiran sa inarakata Mariga bindarabi bisa tau Ititimbun sa dato kadumang ka naman isa Ingarambu iman nagkakayu si tinairana Dalam dega tutulon O bunga bantaan ko niya kamula abu alam Ipagwaw o pam Iyay iwa o sama pagwaw mala Iya kung siya alayan na ko ano nawan sikat ay paando pa ati o na o payan hari ay kuwa na dinido na sa amuera na di samuera o palabo may paandua adua kararano na taon na dinido ano na kampuma iyo wasi ibaya ino si presiyos magundo amata ito inoromian doe pangkati presiyos sa presya isa asam Yay, indah kabatami pumaagakan pangkati peresi sa peresi sa salindo ano na iwan na ita ame karina iya abun na una dido siya buko sa iya abu sa kawan na ina ame kapag aran
Terlalawi ina isa ko pa naman kuwa pagkududayaan ta pagayon na yun kanuwain na umanga unurao on makaay itay ewang Iyo awon ta'i pranunod ikakaasar-asara na susamili ka ano dun aw aya uwa utowa impita ko utalaw perlu katawa di atowa na umanga unuro ano kano praamig uguit mo na oray bisa karain nalingasi ikan dunayong kay ikakasasara anaw suka puro suka laado suka tarag hindi nga mantad natin Niki ao putare irai ai ye inali inna ao sakin tumuang ka bengkantor dua kuda irano kang gere katayo bungko sekan nanada usi pakar ano sekanang pakarano na ina opa gereko sangka bisa kemana lalang aku salangin muka punayawa kasabaro bito na bito japura akan au balabu usai mang ade eri yakila tasarra anu irare kaka pemanna kararanu na akurun na wanan na inna ame karina ya agun putari lalawi ina burare kusan wa ayam na wa ko ya abu ya gusia abu ya alala no situan tiwan na ay panupa atiyo na abu ya lala amanong ikamula atiyo ini pendua-dua pangati senter landa di pendera enon natuin ditere ya so anon na isaku ditenongan na wau na itam ya ilan na usa katuin tipora ay paanda pakio ay dua busia mala tua uinte ipaiba me pendera inonna ye marini rana na busitu inte se ekat na ora inalina kataya sa sudiga inawa kudan lurat Tokian ada corona nebus na alin imbus ina den do aku pak melanga ika kasar nawa misan peroro bosna awa kita gua uma araso wa otoro og katuru wa uni peman prese sanonimo sabata pugina alan bisa ika adu natu ite si ebina lagi diri dan bisa kataya sasen diigen ano na amu sawira pageriaken na anan nakwa natua uwin tiai taau dato sa pag-alungan bisa tuwing tiya inay na dini pendua adua karara ano na akoron na ipandepati iyo nakwa na paigan Reai eko oam suri pama atonde Adune pendua dua miau nako siada Araka atolo ombutan nata maki terisi iru Ai pande pateo na solatan bisa dine pendua dua kararano na aku kurun Tamaki eteiran Ate wa anna ai pande patio pagi ania anunna nakuna pa nama aku siyo mo sa ilan ni adi pura inon dua empura reke sapang kati terti itu aon nani ai dia iwo wa ola dia inadi pendua adua kaje saya ke amina adi pendera inon karara anona akurun na adu malan dideagun dunia pensana amali rasa ing keperintisan ni imon ini panala nira ko berdua aku bisa amuka sako di sukotim au genatang kueguruan wow odin nakairari kakaman nakamula terye siya bujiyun na aid
Suka panganganon na pagriakan na iya mangudoni ni bungana di pendua-dua ay panepataka sekana lilimungon ayaki alalak na kadung kasatimbo anganan na upakatingin sa kapakapun tawa akan ko lima katawa bo iya ina ulilimungon ka nakuha na amam Kaan na ini subuo nabi Ari mga uda na pa mga rumaka ano Sa duo uwata ano patana Makabiga puro pesan manang pito wa ano Ay kula-ula na ino kadilido Dia ko mga ngandong ko di makatawa Bo ikakabiyo ni lembu Dia ko wa isaya Anak iya prinsesa nonimos Musika iya amina Apan disagi dia aduda Anona anak empema anak Nako napa iya Hari iko naturati paid Dia pa anaman nako Nabo isa kaderaan Sila awin na isa penatambakan na isa ko bubuyakan na dako pakaubaat Musawi rasa tinggi ke pangkatan na deraadue Nate arai ete Ia isi ka asala dimunti ka arado Sukaan dia damadet pangkati abu pahat Pandu pataka kagiyam Angai enon nagu sakatertai Ose kuala isi ragu siterti inain Ai pandu pateyua Donatan taro din Natu arayatim Pai iba na alera taboya yo panganganon na pangati kerisina na ko pagia are kuwa kagia ilen Alam anatamagi porseiro Badia buya daya anak suka matayaan Matayaan sa alulota ino si purati iwan Tamagi pakarano na ay panupati iyong Inawaw opure Ati tuwa wagu si purati ituri Di mata oto ada mana mata oto dumaanan Inano naka pemana pangkati kamu ala apor Mapapu menagi dua berupa sabayaanan Ketagwa umay rasoan Rai eda okanya kapirando Di komi penuh na taning saro parok Kadiye sopa agerin nanad kami pergi na alam Toro bentan wa iya inu porati pa aib Ai pandu pate wa na nai abe asilo ragu supurati sikat Manguda parati sana duderaan serano Kubi pembuolo basa kalala kau naridu Ayaku nalalaku napurati si ibin Pangati imahilan Buang oro na ay pandupatiyo Parang kumakuha bubena ay dupai do tabis Ngunito uring dubay na ano na nakampuman Kararay inuunan Akaw oron na ay dukagihan Omiyari baraku besan nakajirohani Matai ide ka ubun pemati inat musawira salalagi hawa kajinora kadia abutukan dia madat nakon solaiman nasikai solaiman ubapan mila alam buana ipan bupati iyon genataan kau orang
Ode na solotan sama siyo ay pandapataka ay dudia ona dinido na ola ko sa teka akali pemakikinan dia solotan ya awa isulu utayinan kasimban nakadia pagiri ko na wow pakaranun tadi laladukan inauo pakaranun na pamangunutin kaadun tiyan buwan nakakaibat ako di ala pakaranun saranaw kalalaya manakanaro mo uladun niyo mangudak kila tapag na pumapugutak na natagot pakaranun saranaw asi ipagtudinili kumampar sa uriyan at ito wow iyan na ang tumukiero be inawa ko diya tumuwa at yan pakaaranon ipangaalila ang kaaputarirain na alin tukiyan na dakuron putarirain alin baka misuwaki pakaranon sarano kadayagong kamanami ilay buntala apalangang ngaya akala si pakaraan na sarano na wow pakarano na batad na kutakaawi madad bisa araya ka aya katao taon budiwa pendesala si pepekagen carmu ya boya abo takini beka kena dia kadang salah kena takini beka kena kalau ko padu itu karami tabu naruar ko kado kamu pakara ai no sam arana au nasib maan si maagore panguda kila ta aya pituro iyan syaniai eka akasaraat dieu naman na ae ubaka umisowa ina umuna uray sokiyan nagdo corona kila saranawa ito ama umati nama pedona adna pikiriya utarira inalina tamaki muna uray kotowa di benar itu amama apa geria kenana nami benda taruh keira awo ilaki ya ila itu sang rai ena onasa kenia itu angka utare era inalen kamano aku maapuro ina ora inaling ka asukanu bekai impe piang tatangga anaman taduna teningke ina umuna uraya isaku diku gerao dia mata ide ya ino aku mikir ke putre mo naurai asara pagayung ka atotor duna kung ka ko daerah no kangga are tatayo dungko seka putre mo naurai sekanang pakarano na tutur dua kano ke putre lalawi amaki dili ya ente sekanang kila tatotor dua kadu seperti sare mengene miak buku ora aku dengan sekana nalilemun sekaduno bakaden ana pikir ka amaku ka irende amakana budum pemapi tu aro manguda pakarano na ayaku dumbelo ina watanga betanga keseke kakasasara anao manga unur sarana tokean aga koron tau betapni ngapa menagi waputare raina linaku sekabilian tiaku sekasari mikilin di maka pengaruh masih pakarano sarana kadu bisa tamu oke iyan odiko kau gubia eka kasasara anao na eno pakarra ano naka au natabang ayena ikan saka kamu lupa ku tendingan pembola denaka kapakapun tahu kaku seribu ulai anak alam bae putari dunia antia tamakina lawi ina ubu ibu mana ae ini yo belayo asal dua katawa nurada tarak sararo bisa eka dua belagu si panamana putari mona orai belangu anak bilang isini mona orai masalah eka tindak mga ulo sarla anao sobuso salini anami pindok taruh pala doka sana anami idung ipagudok anami sa awak kuya doon sa
Inaiwanay siniray nalin at nasisingiyat kinuha sa Saudi na dinasaysi iya ingakan na ipangangadudoakan na uyagin sa ginawa na ay kakuha niyo buwa katawa buwa iko uyagin sa ginaawa Yabu pura ko duka anapin na dote anapanamanakan na ai pakabuong ubura wa odia sa kilidak tanguyan pinalot alapipe dataro man siyupira ang pinalaaw tipa na aman na aputari rain na alin ay kakuha namin ko uyagin sa ginaawa na upakarano na dugun-dugun yan subuha katawado ato sinipakarano na tamang ipay kila ibata kung diyo nakasayang kano sa buodula dungo iya kung iyo ang mga unosaraanaw kalalayaman natin so udala narubok kano mga unosaraanaw simple lang tubudin si kila saraanaw ibata kung diyo lakadi kumataga na tansipakarano sarana tamang kila to di kamaragaraga nakwaw o tayo ilang Akiya ilat na ba akanda na riyaybunay Kagiya paribunat Kagi sitinairal na ay paandapam Akiya iyon na ba akanda na rakuma Sa kabawa parikuan Kawiyain siya ay kakagiya laladiyan Na ako na panamang ko Kadya sa itiyamin na nakagiya ipay-ari Ya ibuna na diyo ko tanto kawang ko Tulaw katawa unora Ipapaga dapat ko pagkalimo dahil sa ataw Bakong betua oran ini oran sasabi suya Apaya tagawa anay Dara o tasari sudi yang betuda oran Mana dia iray sako Paata pamalilay ko tampadan Aduh mo pakulama Beluya buaya Wadugan mo na sola Ako nga nakakaisip akaraanon Piyaka ilatiya sa buwa katawa Doto ay ito ama-amam Diyo koro gerga ka ubaswe ka kasar Daya gani umile kaso kapuro sokalan apiang tatangkaan Doak ni katawi at asisilu sa masih pakaran usaraanaw Aw inapaayayayikan Kana iya piang tatangkaan Ayarakan na ay gula Putariray na alen kay nusipakam Aranon na piyaki sinun niyan Masala akaad na dugnarin bungiyan Maya utuwa ipet Buniyan ng pitero at Kila tada taro-tara Musyawa awa Dapukul na ayeko Mawaweran na agina Nilalakwang Nyakarawa ko din Daya sana bugula Dan sa lain ay apak Maaloy kasayak ko Dun na sinuwa Misyuli mo kapalig At ipakabirae Mapanala ka Daguwi ko kampungan Uraga sa sao Panatasora Kamani Atau maaf ya